Chinanga uri rodagana Iwo yange no motani Bona ni zwino sonagani Bana bage gulula bagara Iwo chinanga uri rodagana Alende na domba Alende malende na domba Alende na domba Alende malende na domba we Alende na domba Alende malende na domba Alende na domba Alende malende na domba we Nikamalende na domba Rikotamba na zikomba Utari kufara tonga Unino watia gomba Nabana ba mukaraha Chitusha hashu shakanaka Baribona bako mangala Rikochina rono takara Harira zingoma Rafara na ramona Haraza chikona Bawanga magona Alende na domba Alende na domba Malende na domba Nika malende na domba Igo uyange no mutani Ona ni zwino sonagani Bana bake guru na bagara Chinanga uri rodagana Igo uyange no mutani Ona ni zwino sonagani Bana bake guru na bagara Chinanga uri rodagana Alende na domba Alende malende na domba Alende na domba Alende malende na domba we Alende na domba Alende malende na domba Alende na domba Alende malende na domba we Warren Lubere, dear whatever be them city Sakala Nepa come to FM bar for you for all Mastermind the Master of Radio and those Rakuns FM teachers say the company Zukuita Sangander and over India Matakin Amanda says this would not put for Zorbono deep in Amanda says I favor Zerahone, assistant of a guy, having your guy, Bocamini, Landamelori, one what is some commission over India Matakin Amanda, eh? Look at them with hello, Dumelang was the Ozori, Babylon Pipe Longa Hell, Anali. Nganala Mastermind Master of Radio and in them sent over Badao Badawachin Chanyapunga Jena where Malipazi Alachiko Chimbi and the baby and the Wafamangam Dino Setam Cheers Sanyo the film Setamanga Facebook one the Bangala was Rendo Baba to Kak didn't know no Dramraku Zaifi and the Richa Musona Tony Mac Tony the celebrity and never become a Mushmia celebrity couch Namusanga Sunday Manakanaka it's 20th of September 2020 and then the Malafumbi and with Zuko the long with the wedding with the Shundun to get a bit from Birdingwa or the Sarahwasa some serious river Corrado Gomeza we don't know over 2020 when I read a hate become so one what was murdering 2020 and the one word for Ramatung Amanda and the one we know over word for Susan as Nori as though the narrative is the Zim Chelsea but those Mazur Namus in the Balena Laboratory level 178 Rika lockdown upon a Kashangola Africa Chipembe and Nepal President Boss Matameda Ramaphosa Sabazembe Zeranigem Rauni as 26th March 2020 uri the barko rauta kucheza na level 5 ka lockdown pano kashangola show ala Africa Chipembe mtiri sebedzia bado zumra zori bomatamela Ramaphosa ndivene boziyembedzera mtiri singala braru yana pa labegefera uri uthomanganga musumbuluwa kana ri uthoma machelo uthoma machelo ngamadekwana the barko raro umuvera ka level 1 fedzi wa dibusa mtiri so umuvera ka level 1 zvitamba fedzi uri mini ndisikubona ngati khamsi zvitiswa nga pressure ndisikubona ngati khamsi zvitiswa nga ndirene badzira baba koralo uvinyonga upedzi mtiri so ngato zviyembedzero ri chichiri cha coronavirus achingopera mtiri chichiri cha coronavirus
tshi ngo fhela zwenezwi kha vha ḓifare vhuḓifari kha vhu vhe ṱhoḓea vha ambare mimask hanefho ne vha vha hone u sanitizer zwanḓa khathihi na maga oṱhe ane a vha uri o tewa kana o vhewa nga muvhuso wa lino. Fhedzi mtshieresi ndo vha ṱanganedza nga luimbo lu no khou bva kha musiwana Mizofili ana Festus Valley lapfi Malende na Domba. Ndi Malende na Domba ndi miṅwe mitshino ya sialala mtshieresi zwi ḓa kha rine vhavenḓa zwi ḓa kha rine vhavenḓa. Fhedzi mtshieresi u hone ndi ne tshimbolimbo Thowedzo ndi muṅwe ane a vha uri u khou wela kha dzi finalist dza vhuraru nako mani ndi amba uri dzi competition dza vhuraru nako ndi competition dzine dza vha uri a dzi sokou dzhenelelwa nga nnyi na nnyi, dzi dzhenelelwa nga vhathu vhane vha vha uri vha ḓithemba vha na fhulufhelo, vhathu vhane vha vha uri vha ya vhonalea vhukati ha vhathu. Ndi khou amba uri yo rala i competition no pfi Miss kana ndi ri ene ya vhuraru nako sa Miss Teen ine Thowedzo vha kha yingo ndi competition ine ya vha uri a i sokou dzhenelelwa nga nnyi na nnyi, i dzhenelelwa nga vhathu vhane vha vha uri ndi dzi beauty. Hai ndi khou amba uri vha kompha mtshieresi ndi dzi beauty kha ri legadzanefo ri thome ri fhira nga fhano no vhuya fhedzi ndi amba naye na tshimbolimbo Thowedzo u ḓo vha khou ralo uri vhudze zwinzhi nga lwendo lwawe lune a vha uri u khou lu tshimbila kha heinoni nḓowo tshuma ro thoma ra fhira nga hafhanoni. Only right we get to shine, man, we some diamonds in the rough and I'm never gonna zwoleluwa u kuva zwiambaro u aina vha fhedza vha diela fhedziha u kuva maṱeki zwi ṱoḓa tshifhinga tshavho u sa fhela mbilu nga vhuḓifhinduleli. Bada Shoe Service vha ṱanzwa maṱeki yavho nga vhuronwane ihina vha ṱanzwa maṱeki yavho nga mbilu tshena musi vho no ambara vha sala vha khou lavheleswa nga nnyi na nnyi. Vha wanala makwarela murahu ha mathele musa tsini na Buḓeli kha vha kwama ofisi kha 079 792 8919. Bada Shoe Service we make sure. Tips Delivery vha ri vho ḓa fhano thusa vhone a vha tsha tou ṱwa vha tshi ruba vha i ṱoḓa thuso wengo ya zwiḽiwa zwi re kolongonya. Vhone vha dzula yani vha oda zwiḽiwa zwa The Nap Kitchen, KFC, Tendanis Kitchen na Barcelos zwa swika vho dzula yani ihina zwi khou konadzea kha vhupo ha Mutale na nga tsini. U oda kha vha fonele Tshimbiluni Ramano kha 071 1572 200. Vha limuwe vha shuma ḽavhuṱanu no mugivhela fhedzi. Tips Delivery mundoko wa hayani. Ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio na musi nga sonde manakanaka na zwino ndo vha vhudza mtshieresi uri u hone makhadzwa vhana ndi na tshimbolimbo Thowedzo ene a ḓo vha khou ralo uri vhudza mafhungo manzhi nga lwendo lwawe lune ya vha uri u khou ralo uri tshimbila ro sedza mafhungo a contest ine ya vha uri o dzhenelela contest ine ya vha ya Miss Teen SA 2020 ndi muṅwe wa vhathu ane ya vha uri u khou wela kha Miss Teen 2020 finalist na zwino ono vha hone muyani Thowedzo nne tshimbolimbo ndi khou muṱanganedza kha mbekanya mushumo ya Celebrity Couch na ndi Mastermind master of radio. Oh, takala makadzwa bana. Ndo takala nga maanḓa sesa kha musi kha ri thoma u zwiambedzela uri ndi khou livhuwa o kona u vha na tshifhinga mane o kona u vha na tshifhinga tsho ra kona amba na riṋe ndi amba uri dzi celeboy ndi vhathu vhane vha vha ri vha konḓa fhedzi key celeboy i kona u wanala ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi makadzwa bana. Kha ri vhudza ri khou zwi livhuisa na zwino ri khou ḓi amba uri vhufa ndi zwithu zwine ra vha uri ri funa zwi dzhena nṱha nga maanḓa sesa. Ndi khou takalela musi o kona u zwi ombedzela nga u ralo ndi khou zwi livhuisa nga maanḓa There makadzwa vhana. Kha musi u thome ngo vhudzisa makadzwa vhana Thowedzo nne tshimbolimbo u khou wela kha vhathu vhane vha vha uri vha kha finalist ya Miss Teen 20 kana ndi ri Miss Teen SA 2020 kha ḓo ri vhudza nga pageant ini kana nga contest ini ye dzhenelela u bva mathomoni hayo kha musi u swika zwino hune a vha hone makadzwa vhana. Uyu ndi muṱaṱisano une wa dzhenelwa nga vhathu vha vhukati ha miṅwaha ya 9 u swikela kha miṅwaha ya 12. Ndi muṱaṱisano une u tou pfala zwo ri ndi Miss zwino khou amba uri ndi wa vhathu vha tshifhedzini fhedzi ndi wa vhasidzana fhedzi. Ndi muṱaṱisano une khawo u na zwigwada zwo yaho nga u fhambana zwi khou bva kha uri muthu u na miṅwaha mingana. Ndi tshi khou amba nne ndi kha tshigwada tsha vhane vha na miṅwaha ya 17 u swikela kha ya 18 lune henefho ro thoma ri tshi phada maḓana mavhili fhedzi zwa zwino ndi tshi khou amba nne ndi khou takala ngauri ndo wela kha vha furaru vha khwinesa tshi khou amba zwo ri ndi kha top 30 ndi finalist nda dovha nda vha kha top 30.
muthicherisi kha musi zwifhinga zwiembedzela madana mabili u khou amba 200 arali vha mupfa zwavhuḓi u khou amba zwori o vinyiwa u bva kha vhathu vha 200 na musi ono vha kha vhathu vhene vha vhori kana u sala vhathu vha 30 nahone u khou wela kha yo mbalo ndi amba uri ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa muthicherisi nahone ri khou zwi livhusa nga maanḓesesa thobhedzo kha ḓo ri vhudza mani uri zwa ḓo zwa ro thomisa hani ndi khou amba uri musi u tshi vhuya to swikelela hune a ri ndi khou ṱoḓa u dzhenelela pageant henoni kana contest henoni ho vha ho itea mini o ṱuṱuwedza nga mini makhadzi wa vhana ndi tshi khou aluwa ndo vha muthu wavha a tshi ḓifulufhela nga maanḓa ndo vha ndi tshi ḓiphina nga u ima phanḓa ha vhathu lune musi ndi tshi kha ḓivha primary ye nda dzhena hone nda ndi tshi funa badi u dzhenela kha miṱaṱisano ya zwa tshipitshi khathihi na zwirendo nga nṱhani ha uri ndo vha ndi tshi funa u ima phanḓa ha vhathu fhedzi ndi si tovha na vhuṱanzi zwavhuḓi ndi tshi khou ima phanḓa ha vhathu ndi fhedza ima phanḓa ha vhathu ndi tshi khou ita mini o vhuya u swika musi ndi tshi ya sekondari ye nda dzhena Tshivhasa sekondari musi ndi haningei nda ḓiwana ndo ḓiya u ita muṅwe muṱaṱisano wa tshipitshi kha tshikolo tshi no pfi Tshedza Comprehensive fhedzi ndi haningei nda zwi pfha uri matonga a khou kungiwa nga vhurarunaku nṱhani uri ndo kungiwa nga vhane nda khou ṱaṱisana navho kha zwipitshi musi houḽa muṱaṱisano u tshi fhela wa vhurarunaku nda ḓiya nda zama u tshimbila fhaḽa phanḓa ha vhathu vhe vha tshi khou dzhadzha havhaḽa muthu wa vhafumakadzi vhe vha tshi khou dzhadzha vha mbudza uri ini ndi uri ni a kona u ṅwaṅwala zwavhuḓi nahone zwi nga ni fanelele nda zwi dzhia kha tsifhedzo nda zwi vhona uri ndi zwithu zwine nda ndi khou zwi funa ndi si na ya na gai ndi tshi kha murole wa vhufumi grade 10 ndo ḓi wana ndi tshi khou tamba badi muthu wavha a tshi khou khaniwa Miss South Africa 2017 ane a vha the millennial teachers a dovha vha Miss Universe musi a tshi khou khaniwa nda zwi pfha zwo ri na malofha anga a khou shavha ndi zwithu zwine nda khou zwi tamba nda zwi lima uri ndi zwone zwithu zwine nda khou ḓi ima phanḓa vhathu ndi tshi khou zwi ita ndi afho hezwa thoma hone makhadzi wa vhana muthu a nga nyango ḓivha uri sa vhunga ri tshi kha ṅwaha wa 2020 u ya nga nḓivho yanga ho no vha na miṱaṱisano heinoni ya vhuraranoko ine swika miraru hu na muṱaṱisano une wa vha na makhadzi wa vhana Shudiphadzo Abigail Musida wa Miss South Africa hu na muṱaṱisano une wo vha wo dzhenelelwa nga Maṱodzi Mpho ene wa vha wa Miss South Africa plus size zwa zwino hu na hoinoni muṱaṱisano wene ene a vha khawo wa Miss Teen SA 2020 khamusi u nga nyango ḓivha uri ndi tshini tsho mu itisa uri khamusi a sa ḓo dzhenela kha muṱaṱisano une wa vha na Shudiphadzo Abigail Musida na ula wo dzhenelwa nga Mpho Maṱodzi Gift zwavhuḓi hei miṱaṱisano yo ya nga u fhambana tshithu tsha tou thoma tshine tsha i fhambanyisa ndi miṅwaha nṋe sa zwe nda amba ndi na miṅwaha ya 18 years old Shudiphadzo u na miṅwaha i no fhirisa 2 khathihi na houḽa miṅwaha o dzhenelela ya Miss Plus Size zwine zwa vha hone ndi zwa uri huṅwe zwi bva kha miṅwaha huṅwe zwa bva kha uri muthu muvhili wawe ndi mungafhani ngauri ya Plus Size i vha yo sedza vhathu vhane kanzhi muvhili wavho u vha u tshi khou fhira size 36 fhedzi hedzi dziṅwe miṱaṱisano hei iṅwe i vha i khou takalela muṅwe na muṅwe ane a vha fhasi ha 36 Miss South Africa yone i tou sedza muthu ane miṅwaha yawe yo thoma kha 2 lune ine a thi koni u swikelela ngauri ndi kha ḓi vha na 18 ndi ngazwo ndo kona u dzhena kha Miss South Africa ine ya khou tou nga Miss South Africa ya vho muṱuku une u tshi nga nyango ḓivha makhadzi wa vhana kha einoni ine ya khou amba uri haṅwe i dzhenelela ine ya vha na Mpho kana ye ya vha yo dzhenelwa nga Mpho Gift Maṱodzi haṅwe i dzhenelela nga nṱhani uri zwi amba zwo ri ene muvhili wawe a u tendi kana a u swiki kha wa Mpho Maṱodzi sa tsumbo heiḽani nda ndi sa ndi tshi tevhelelesa ngo tou ralo ngauri nda ndi tshi ḓivhesa zwa uri vhunzhi ha vhathu vhane vha dzhenelela ndi vhathu vhane mivhili yavho zwi khou bva khori mingafhani ngauri na dzina ḽi a to ḓi amba uri Miss Plus Size u sumba zwo ri nṋe a thi tendelwi nga nṱhani ha uri muvhili wanga a u tendeli uri ndi dzhenelele heiḽani zwo nkhakhisa uri ndi muvhili fhedzi na yeye nda ndi tshi ḓo ḓivha ndo tama u dzhenelela khamusi ndi tshi khou tama u vha kha Miss South Africa fhedzi miṅwaha i sa khou ntendela likupfela nga maanḓesesa ndi Mutala FM muthetshelesi vha ri for you for all nṋe ndi kha ḓi pfha mastermind ndi master wa radio ndo dzula murakhudza ipfhi ndi ubva zwino swika zwezwo musi ndi tshi basa ndi kuti ndo fhulefhela zwo ri vhone mukho ḓiphina nga maanḓesesa henefho vha dzula hone swina nda vha uri vha gai vha na nywa gai na musi ndo dzula tshiduloni tsha Tony Mike Tony comeback ya mushumo ine ya vha uri ndi mbeke ya mushumo ya Celebrity Couch hanefho kha Mutala FM nga Sonde manakanaka ndipo ne vha nga vha khou thetshelesa vha hone kha vha vhudze maki kha vha vhudze mu neighbor kha vha vhudze muhura kha vha vhudze mufuno wavho kha vha vhudze mungana wavho kana ndi nnyi ane anga vha khamusi a tsini na vhutshilo havho mu vhudza uri mbeke mushumo dza Mutala FM dzi hone muyani dzi khou ralo ṱhoṱhela ngo to ralo na zwino ndi naye ndi makhadzi wa vhana nne tshimbolimbo Thobedzo kha musi u ya phanḓa makhadzi wa vhana kha ḓo ri vhudza uri hu swikelela hune upfhi u kha vhuimo ho thoma kana o dzhia vhuimo ho thoma ndi musi ho itea mini ndi khombo ri funa mu vothela ri funa ita mini makhadzi wa vhana uri kone u mu thusa uri a swikelele hune a fenye kha vhathu vhoṱhe vhane vha vha hone makhadzi wa vhana
zwone zwa vhuḓi hafha nṋe ndine ndo swika fhano nga nṱhani haḽo zwavhuḓi uri ndi ḓi wane sa zwino ndi tshi khou amba zwori ndi kha top 30 zwi khou amba zwori hu na vhathu vha vha tshi khou nthusa uri ndi ḓi wane ndi kha heyo top 30 u vha kha top 30 zwi khou amba zwori ndo wana dzi vote zwine zwa ntendela uri ndi vhe kha top 30 zwino khou amba uri na uri ndi ḓi wane ndi kha vhuimo ha u thoma ndi ḓo ḓi shumesa dzi vote hu sina ndavha uri ndi ḓo swika nda ita zwifhio phanḓa staging fhedzi dzi vote ndi dzone dzine dza khou amba zwoṱhe ndi dzone dzine dza khou ntsa nga phanḓa ndi tshi khou amba zwino ndi khou tama vhathetshelesi vha tshi nga nthusa nga u mvothela uri ndi hune ho muṱaṱisano uri ndi vhe State of Miss South Africa zwine vha nga to zwi ita ndi u rumela mulaedza kha mulaedza onoyo vha tshi khou rumela code ine ya ri TSA 649 kha nomboro ine ya ri 47018 vha tshi khou rumela code ine ya ri TSA 649 kha nomboro ine ya ri 47018 lune mulaedza muthihi u ḓura R2 fhedzi muthu o tendelwa u votha nga hune a kona u swikela ho ṅwedzi tshi fhela zwino ndi vhona unga vha tou ndisa kha zwavhuḓi nga nṱhani ha uri vha zwino ndi tshi kha top 30 ndi uri ndi ḓo fara lutongo nga u fhisaho ndi khou ḓi zwi funa uri na nṋe ndi vhe ndi kha top 5 kana ndi kha top 3 fhedzi zwavhuḓi ndi khou tama ḓi wana ndi kha vhuimo ha u thoma hu ḓo ḓi amba dzi vote kha musi u tshi nga nyanga u ḓivha hanefho kha vhathu kana thi ḓi zwo uri kha musi u ḓo vha khou kona u ḓivha na heyi information fhedzi kha vhathu vhane vha vhori vho dzhenelela kha no muṱaṱisano ndi hu na vhathu vhane vha vhori vha hone hanefha kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo hu na vhathu vhane vha vhori vha hone hanefha kha ḽa Tshikamoroho kana ene u wela kha vhathu vhane vha vhori vha khou representa Venḓa sa tsumbo kana vha khou representa Limpopo sa tsumbo zwavhuḓi kha ho muṱaṱisano musi ri tshi fila fomo ri tshi khou apuḽaya vha ya vhudzisa uri ndi bva ngafhi hu sina ndango zwa zwino ndi khou dzula ngafhi zwine zwa khou amba uri musi ndi tshi fila fomo ndo amba uri ndi bva Limpopo ndi tshi khou bva Limpopo zwi khou amba zwori ndo imelela vunḓu ḽa Limpopo fhedzi hu ḓivha na vhaṅwe vhane a si vha ḓivha zwavhuḓi nga madzina nga nṱhani ha uri u bva tsha ra ḓivha na ro tshi khou apuḽaya a ri tshi ya fhethu hune ro ḓo kuvhangana roṱhe vhane ra vha kha top 30 kana u bva kha iḽa 200 ra vha ri khayo vhathu vhoṱhe vhane ndo no wana madzina avho a tshi khou bva kha listi ndi vhathu vhane ndi khou ḓi vhona uri ndi dzina ḽa Tshivenḓa fhedzi a thi to ḓivha zwavhuḓi uri u muthu u Venḓa kana u Tshikhuwanina nga nṱhani ha uri a ri tshi ṱangana fhedzi ndi a tenda uri hu ḓivha na vhaṅwe vhane vha bva Venḓa ngauri madzina a khou ḓi ntendela uri ndi Tshivenḓa nṋe Tshimbolimbo Thobedzo kha vhudze ṅwananga ngei hayani o dzulaho o muthetshelesa kha vhudze muṅwe muṱuku o muthetshelessaho uri musi a tshi ngo dzhenelela mafhungo a vhori nako zwi a konadzea none a nga zwi kona zwone zwi a konadzea nga maanḓa tshithu tshine tsha khou thoma hone ndi u vha na vhuḓifulufheli fhedzi ngauri zwi ṱoḓa muthu ane a vha khou ḓivha uri u khou ṱoḓa mini ngori a zwo ngo tou leluwa zwavhuḓi uri u ḓi wane u khou tshimbila phanḓa ha vhathu u tshi khou tshimbila nga migo tsho to thoma lune u ya zwi humbula uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea u ya ḓiwa kharali u tshi khou tshimbila na zwone zwi a itea kana wa siwe wa dovha wa khou ḓivha zwa uri wa winiwa nahone wa kundiwa wa ḓivha tshi sala tshikolo u khou tea u vha na muwini muthihi zwino tshi khou ṱoḓa muthu ane a ḓivha zwa uri u khou ṱoḓani lune na musi a kona u kundiwa kha muṱaṱisano wo thoma u tevhelaho ha nga u laṱeli thaula a ri nṋe a ṱoḓa u dzhenelela ngauri ndo kundiwa zwi khou ṱoḓa muthu ane a vha na vhuḓifulufheli tshiṅwe tshifhinga ndi a tenda zwa uri hu na vhathu vhane vha zwi tama fhedzi vhuḓifulufheli a vhuho mara ndi a tenda uri kharali vha ḓivha na vha tshi khou dzhenelela muṱaṱisano yo raliho u ya zwi tshiya vha ḓo vha na fulufhelo vha dovha vha na vhuḓifulufheli nga nṱhani uri vha ḓovha vho no ḓowela vha si tsha shavha vhathu ndi khou mpfhesesa nga maanḓa sisa ḽo fhedzisela kha musi ḽe nda se vhudzisa ḽine khou tombo u ḽi ṱahisela kha vhathetshelesi ndi ḽifhio Thobedzo nṋe ndi nga ṱoḓa vhathetshelesi uri zwi a vha zwa ndeme uri muthu arali a na muloro a ḓo wana a khou bveledza fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi thoma kha ene muṋe Tshivenḓa tshi ri phanḓa i tshi ḓa iranga nga ṱhoḓa zwi bva kha iwe muṋe uri u khou ṱalutshedza naa wa tevhedza muloro wawe ngauri a thi tshithu uri muthu a sokou dzula o eḓela yani fhedzi a tshi khou tama nga muṅwe muthu zwi ḓi thusa uri a bve a ye hune hoyo muṅwe muthu a vha hone ndi khou pfala nga maanḓesesa kha musi kha dovholose dzi khoudu na une vha rumelisa hone milaedza ri mbo ḓi gomedza mbekanyamushumo makhadzo a vhana ndi tshi nga tori vha nga mvothela kha code vha rumela code ine ya ri TSA 649 kha nomboro ine ya ri 47018 vha rumela code ine ya ri TSA 649
kha nomboro ine ya ri 47018 lune SMS nthihi I ḓi randa mbili furanda fhedzi fhedzi ndi khou ṱoḓa u vhudza ngauri a kona ngao vhane vha ṱoḓa zwidodombedzwa zwinzhi vha nga nkwama kha Twitter ndi Thobedzo Tholi 2 kana vha shumisa handle ine ya vha @Thobedzo Tholi Instagram ndi Netshimbulumbo Thobedzo kana vha shumisa handle ine ya vha @Thobile Netshi Facebook ndi Netshimbulumbo Thobedzo Thobile ndo vha mashina vha thikhedzo wa Mutale FM Thobedzo Netshimbulumbo khodi kwa tshifhinga tshawe thiri nda ya nduna khezo mtshiri zwo zwifara ri khomba nene ndi Thobedzo Netshimbulumbo ndi muṅwe vhathu vhane vha vhori u kha top kana ndi ri kha finalist ya Miss ndi Miss SA kana ndi Miss Teen SA finalist ndi vhoraru nako ndi dzi competition dza vhoraru nako dzine dza vhori dzi khou dzhenelwa nga vhoraru nako a u suku dzhenelela u funa vhoraru nako mtshiri ndi tori ndi frenga nepo fhedzi ya mtshiri si mbeki ya mushumo swika magumane ngene ndira none thiba siba bothe ndikopa sia na luimbo ro no khomba kha musona Ras Fireman Khangli ana papathira khathi na V-boy lapfi kule fhedzi nsa ri ṱuwe vha ḓo sumbedza uri mbeki ya mushumo ne mtshiri si yo nambedzwa lwa office nga babada shoe wash service ndi vhathu vhane vha vhori vha kona u vhaṱanzwela mateki avo vha kona u vha kulumagela mateki avo zwi sina ndavhori vhone vha nga vha rumbu lufhiyo zwi sina ndavhori vhone vha nga vha gaye vha tshi vha ṱoḓa kha vha kwame kha 079 792 8919 079 792 8919 bada shoe service bari we make sure nando aenda tiri nada dza vhathu zvodelu ukuba zwiambaro u aina vha fhedza vha diela fhedziha ukuba mateki izwi ṱoḓa tshifhinga tshavho u sa fhela mbilu nga vhuḓifhinduleli bada shoe service vha ṱanzwa mateki yavho nga vhuronwane ihina vha ṱanzwa mateki yavho nga mbilu tshena musi vho no ambara vha sala vha khou lavheleswa nga nnyi na nnyi vha wanala makwarela murahu ha matshelo musa tsini na buḓeli kha vha kwama ofisi ka 079 792 8919 bada shoe service we make sure. The sound and the rhythm, Congo drums, strings, African melodies. Africa, my land, out of here. Tabakuru tiarendana ruora yorenda ruonde tabakuru madziva ng'ombe chirundu pande choparara munguru womela vari antaparara mutangwandi machinya shango tunguwe yolila murenji lamadhalani aparara manguru furani mlira uotena chihura mwezi ene ndi nyamudhalocha tamakuru ya mundalamu yamukatamulira vatu mukatadinya chiyemule chiyemura midhi ya vatu vatakumavotswa mutupo vaananga dombo chakuma cha madzivandira cha magodo avo rudhani mangwele mavuya urata asanaki mudhi upata mangwele kwarukuravura uratswandaranani chikwingwi kwasambe mbura chidhindindi cha vakororo urambele tsuke nyamande ugume hamakuru tengwe udhuna vusali madhoni uye na vuhasasa matangari na chiyombo vurwela mutanzwa umuna vurwela mudho wa vasadzi mapfundela nyatsi ta n'wana tsitse n'wana ri konyetava Ridza zimbira kana ay kura ay nangweri Ari hangizash ay by the DJ ay kura
kure Lidza zimbira nelidza zingara nanda Ai kure Kure Ari hamwe zimbira Na hori kure Ai kure Nangweri kure African sound from Cape to Cairo. Queen Nomba. Mama. No.